welcome back untuk ke sengi kadai ka sengi ban kre ka Independence Day te asyai kadai Independence te ngamud lech tisha shayo ba tepton youth rai Anong ipi nadu kasni bingila bu yaki jingdawa yaki nigi santali kimat jingdawa hakmat ka sarkar nadu kutu sengian penbena ipi anong ipi upai ba kaseng nadu kutu sengi kala penbena ya kajing yaki ti ngakwang ya ka sarkar kani kapor ini damde tang jing yaki ibarit nigi barit tam ku sarkar menta kadi khat sau tarik khat pra tarik lada pemai ke jubab ke babiang ya kaseng bandi kipat ba jom ke priu nyo trap di berokwe kajing yaki kendang jur nang ni sekmat kadai nem de pat ba kata kisamla nang ni na West Kasil district bat kisamla na kwi district ru ngangai ba dala penlong kijing ki kibakam jur nang ni sekmat kinwan hialang seselong lani nyinnya tombor bet ya kata ke dujok kaba isyong di hia sarkar kijongi anong ipi kisamla kijongi kiamat sibun kijinge ikmi kipa segi school segi institution baper lekinet berpuli ba kumlo kalawai juki kinlong brio man brio lasai lesni hendrai hakani ka sarkar mala ka sarkar kulut imat terkasur pakai makhluk kimdon banyoi ban singap yang kita kijinge ba kikna sama kikon sama kijongi ki syam kijinge kamtam haka tungjam kamtam haka trikakta haknuk nik bentaru kibabon ngan ongipi ba kisamla jungi bon kijinge kilama te kumta kum kaseng kamla syasyu nganget baupat kabri nyo trap hibro kaweru umla syasyu te kini kisni anong epi sesin limba kani ke jelang tasni ngakhat ngawer yaporo ipai kabri nyo trap banya ailang kakti kamon kti kadiang ya kaseng hibro kawai banya penerlong baik dalam sakumno ladang hap thambor ladang hap kelon ramadan ladang hap syabom syatit ladang hap syasiat lu ladang ban em kari nginom song that ban sngai kari nginom khawai mat chaprang kro kari em slam upai kabri nyo trap tangling ni kitien kublis bon kublis ajar mulai terai kendra ubah badan rengkat bangi nado dang step pangimi nalagi jogi yang kisam banwan syakani kasno ka jompi man persau badan pendap ya kai ka jentu kabakasai kala syud pada kai kabakasai kadon man persau api ki parado ki parasnam jomkani kadong barkathan usok na ba punian ya ka jengelang usamla Franklin Stadium modelo ujenas K3 jom ka KSU West Castles District Unit kinokren basyahman ketuk taru usamla Jeremiah Potmi modelo assistant organizing K3 jom ka KSU Sankme samla John Fisher Noxiang kum Preston jom ka KSU West Castles District Unit samla Clean Star Shabong modelo organizing K3 jom ka KSU Sankme Hibro Kuwait ki nampet kinongkmi jom ka KSU West Castles District Unit kibagun usama Gary Mauli kibara sama kibansam kibalamru kinongelam jom ki circle kibaper kibadana po shalong ikom khasmtio ibalai ka jingdwai na kabenta ban kerban ya unongbo unong thau bandan ringkat dan bagi ban pelong ya kani ka program ka biyak ban ka jaranti song kibati ha kani kalempong jong kani ka dok paiski kidkhot jong ka KSU West Castles District Unit baro kumthok nadu kinoilam jong ka district kinoilam jong ki circle baki unit baper kat kibiadan man pelaja ka por ka koridor ka jongpi kipat ba kibasyong ha kidukan ki jongpi kibawan sa kani kayo kipat ba wan ba tiyan ya pet kibayosno lamba kini ki kor chin pen sawah to kiba don na ki kisam ki jongpi
kan kibayo snoway lembag ini kikor cin pensawa ya ga kubur banyak kali pensau jongga KSU hakani kado pa jongga keski snow malai kublai kerpang lan ya baro nado kipadba kibayat bayen ki driver taksi ki nom sang yong baro kentok lang bat ni scam bagani kejengwan yar jongga KSU hakani kanamba nong stan kabai kajampi kandai shibenda ya kaban kersiu kia ya kiparari ya kaba ngirioru ban sokto kamba ya kimat kibaga sen kalai hakmat ka sorkar ban ya kaban idawaru baka sorkar hi kandai ban pentre kamno apo jokine ki khatsanski kino yang bersyakmat kila keren kila pensau ya kini gimat ahmad jongilang borok kawai na kita kebangi ye keren haman lagi jaga Ngamperai Bautai Uhespa John ka Bangor family lani ka Sri Cement Company uni itu Yengen skam Kapok kani ka Katsanski hidawa na kapasay aswa bakan mi kano ka ba so penat aswa bakan mi kano ka ba kom kisabla bil koalisi bami kia ke bangsa tuna ke masalah ikran sai aso kia ke barok kinja soba pembenano ya kani ka public hearing kalau ada belum kepabean pensitom no when you SP when you DC lam kumta kandang kejini ki joki sabla bandala poi kata kabor go sarkar wadong bagi sabla ki syek kanan ki dilojong Sagi turu ki parari ki belasat hiat syajar artika syajar hajar tengga ki bayang hantai ki bakai kador lajong ki mas ki bayong ki basyem ki mau ki berdi dong star ki mau panlong ki jaka pan kawan yang dong sedang lajong kalau ni gitu kanu kapor pana selnya ya kamu ke jingdam on tang ini kesem ka jopi on tang ini serong kata ka jopi kada ke jingdam dia kali ka chan brem di marakoi tidak ada hukum kasai yang sekarang akan berem, badai, jakundu, bendam lo yang ada public hearing. Gikabang babsnap tangi untuk bekerja, gikabang babsnap tangi untuk bekerja. Giom snap lansi yang berwarlian, lebar baru kita ada hak dan persau, yang kayak kebagian. Badai yang tak ada, daya lah tu halo katakan nomornya. Gidawa, ada benuai yang ada public hearing. Tapi kenapa kalau pilihan? Kadang ada kawai, lagi mak di bakasai. Kaya berbuat akan ke surga. Kamat kaba, kadai halal kajin menteri kami kan marasasi. Kain ke belakang, maka jenis ki ke bejur. Aus nama ajar katlai, haba kisah lah kari. Berkajat menteri wi borok kowe. Kalau dawa, dia katakan kami ngitip kami nalain pamit. Menteri kami dok, kapok kejelah kecuali. Kani kan, yang kani yang hidup keren. Bakal kan kalau sateng mentara si posnam. Ia belan. Pada kapor, lada bilat kapor ke YouTube, pilapet, man kapor kadang kecil yapan bender, man kapor kecil yapan, kecil kenterai ke bender kadang bet, kita ke bender kita ke bom terkot, kita bilang ini, ngangat kita syakila, ya baru kita tadi kamu sendiri melihat kita itu kerja kita. Kali ini, kapendam bro, ya kisahlah, jangan ajak beliau nggak kenal warga pusau, apa keseng ya akan kerah, kumpulai pokotang, ikut keseng, kelas apa ngajar, lapangan bokot tu lagi, berkakis lagi, hidangnya jadi gon per mentar. Tom kisah lagi lah bersusap, dia keren, pengindai keren yang gini jauh kimat, ada kasorkar kamu akan pendawa, bawa berpegang, jadi cendawa. Ladang ipai, cakayok kam kayo jam, ladang ipai, jaga MPSC, ke DSC. Kini kilalong kita ki Jakarta ni Islam kibala mangpa ke kota nam tajong kitu kibala hakapor nam tajong kitu kibala di atas pak bantit pet ya ka ho jogi khunsam lagi batari sitom gidang yang masyakmat kila persau oh kala diok kam kayo jam gila sakta balale dambor ke kini pangakuan ban keren dikikatu kan itli kitchen sisa banyo ya kakam ka jam ban boy cadoput balang di qualified candidate Idai rokan pendam, yakin kedan cip pulih baper, ban pendam, yakin kedan cip pulih baper. Nama ke tuition, ngapan dia kawai pam, kawai kali, kawai di, kawai school, kawai college,
Hak ni kejok teknologi mentah dan kon lain ngot sawut, lain teli laptop, sawut teli smartphone. Kam desho kejok kabasok, kejok kabahiran. Halau kini gi baru kijin jenjar, kijin sitom tu kami kepa. Dah lepas kikon, yon rai kekerdan hayir. Wow kalau kijin keman, amtang ya kaya kasam, dari kasyam katahu baru kawai. Baka kesyo kecuali awak yang kita kisahlah dibami syahmat panai ke banyo ke kerdan monodrai ke buram ya ke senang ketau pada kejalan dia pat bon seni bon sen kiba kom kita kisahlah pergi kiba tresita dah kala apply kita paper kini ini jumlah kisahlah bisa kini cuma mereka pergi kata mendalarung kata kamera bekerja kepada dia kata pergi dawang pedono ke personal interview kali kapendam kali kapenanya lagi salah bat kapenkarai stero ya asisten di Barokaway dan nata kadang kerja ya sorkar weno itu personal interview ai ya galak tukang tunjam kebasai kedar kebabarok ini bawa deha unio katkom kamera kejamu kini kijeke kibagi sama jongi ya kendo pai sakayo kambio jamruk kendo lagi yom bantrai apply kam sorkar kendo jenia kajing keren kajongi kajing kuah kajongi kam siap lemot maka sorkar kan pendiam kam ya way po way kaki di pandan jongka ba per di kamong kumta pada apa kam sorkar lot ya baro ya ro bagi sama kini bagian alai jogi kejat jogi pan seng ro ki kam wajong pan long ro ki noi kam ndai kum kita ro sakni cuma kakam panio ngai kakam lese kalau kam kontrak panio ro hadir 100% habai 10% habai kakam patrai hasil bergila kata mau kecuk kata mau kalat yo kami jam ke sorkar ke keren baka pendiang hak ke sorkar mentahana di pendiang kalat yo kami jam ke sama kalau cinta ni kompor perari kangat kita buat kita kini kita kita kongsan kita keseng kebo Ahmad jom ke sorkar mereka dengan chef yang ada ke kabu pada aware ya fi iparado iprasnam gitu di bala ada ke jin kersan kalau hang ada bodoh kalian kaseng yang soba ke jin kersan ke jompi Batlong kita ya syak kaseng begini kijin dawa jadi kinurlong kinsaiso bakalong ro kajin mentoy bagajin keku yang ngeri bagajai pendewi barok kawali tigaskan lada kadai ke sorga ke basoto karena mak yang tak kajin kot kasan fi dari mardori kadai memputerai kando dari lada kamja kumta apa kasan fi gomba dilakran sai kidam wow kaki siu ka berten kaki siu ka bernyap kaki siu ke super siap di persia panggil berdiam kalau kita rem kalau ada kamar dalam kita gin sampai ke banca gin kot kaki siu gin di syakmat kerjin mentoy nama ngintip kalau ini kot mentah kerjin mentoy kandai yang fi kerjin mentoy kandai pat ya kapaten ro kapan ingatkan bahagian yang kelenti kepada ulai terakhir ro unai buat jadi unai kerjin pak unai kerjin siapa Ugai ka persaudo iki para dok praslam bagi nailan ketika man iki khot jom da KSU pada baro ino persan da KSU pan perlong iki jin tumu baba ki joka tang gini ki kendi bal kot ka hexcam ba kedi ka jinyalan tolong coba mentoy yang ilang baro baganya papindor dekat ba kasen aman nakikat ki ba kasen ka khot ipi panailan ki jin kersan ka jom pi ko play sibut mat syafran lain keku kumai sajaku kumai sibun samla perkenan lang samir yang kajing keren keba pila ay padak jongi ngai scam kapan hun kapan syai yang kajing mot jongi kom ki pa ha kani ganong faisi ha kani kebor nga penpau yang kajing ay kumai ya baru kino ya benta hakani ke program hakani ke jelang nado ikong karsanti pada presiden jong kesenglong kami dong son area ikolabu kajing duai haswa bagi sedang isama Jeremiah Potmi pada Stan Organizing Secretary jong ke KCUCC pelai ya kajing keren isama John Fisher dong siang dari presiden jong KCU West National District pelai kajing keren hakani ke jelang paipa ai kublero isama Clean Star Shabong nam tak kecing keren kecing pensai ke joki akan dikenok paisi aku beli ru i samla perkemen lang samit ibarang sudah pan ai jing keren ni jamit
kabala penhun bat kabala ajing sai yangi kumki patpa bat kumki khot jo gajat menreu pauru kajing kublai yakin noilam shinong lagi shinong ki baper ki ba nasor ba nakhapsor nokstoi ki balai wan lang sikari ki jelang mulai sibut ya kabur kajong ki ingai skam ben yai kerjan ini ai ka ketika mon ka ketika diam ya kaseng ha ki wai pat kisni ki panangwan dan pauru kajing ai kublai ya ki baik pak baru ki boleh syak skor ke sini ki boleh sibun ya kapor ka jong pi Naik ya ba kari kabai ubarin baca di temen hindai dalamnya isu Jengkel meyakinkan diri dari tantan nagari intir syakri Mat seberang! Mat seberang!